waliona ichirikazi vanaka zokusindana de bonus utoro uposta chichozi Facebook na TikTok so kumbati walenge so ku TikTok munhu watengwa mura mutu wakonaka kupasenga umasuka kwenenga kumasuka kuti umasuka kawapo kunyeki kwa kuti vakabereka kamasuka kusonda simesa munhu wakutenga asopa kumbandeba wewe ndiyo wakanizika noti kuwakanizika sha kwe munhu yeka wachimanye munhu yetu vindu vyake wakuti munhu ungamesa kumsambizika sheka munhu ona wakumanya da kumunini hapa Facebook ngatandanga pa Facebook umbage 7 ngoko paka 12 o'clock waona WhatsApp kucheza paka 1 o'clock kweso munhu walibabanje kuna tu apange ku discipline right tikafasanga tu right but ona walo chimu yake tu kwantona tu right monda no toko ako nanga mwaka kumspara ufu mwaka ngasangana pa TikTok mbo kubatia ma social media wale kumspara ufu kwa msoro ufu ya para nene kutunga tinga hii mai mwanakazi ukamsanga pa TikTok ukamsanga pa WhatsApp ukamsanga pa Facebook mwansangana mkucheza mbo mukanzi vose usuku msoro ufu kwa ukamai ukasanga pa WhatsApp ukamai wa TikTok iwoneka dani halile mwanakazi waliso kwasanga ukumayenga ukuthi ufurwe para umuntu unamtendere ngimtendere wa mutima kusanga mtendere wa mutima para una mwanamume ukutemwa ukupanga vitu ukumba mwanakazi mwanamume wa utemwa kunayo ukupasa mtendere wa mutima para mtendere wa mutima mwanakazi umkanzi ngibintu bakutika ngokumaisha para mwanakazi ni ure ni muntu para mwanakazi kutemwa wanarume ngokutemwa wanarume orona ngapa banja para nene sasa nonga pa banja para mwanakazi ngotoka iyo kumatakana mwazi ndembo ngokuposi ndembo orwaye pa banja ndo upata noma uno awisi hakuiza makora tu awisi njane akuru alikuiza tafuma kulilongo swali imada ngrongo sode kaone so hapa mwakaone kwa mkumana li kwa mbwana wanomeonya so pa mwakazi mwanakazi mwana wakusanga iyo ni mwaka mwezi mreki mwakazi wakupase nukunga mkanzi na social media na mambo kachezganga no pasanga advice wewe ukumaya kuishi mwangazi yura tikarekana nini pajawishi wakati pasanga advice ndio okay so reka ngukhalile zasa kati keningana ndeti ukuthi umuntu lo kusesho zasa ngati okucheza pa WhatsApp ona kwe umuntu iwona usomana nomako umuntu lo kucheza nayo zasa ngati umayaka pa WhatsApp kokuzanga nchezo zwemizo zakunoza zasa ngati wakuluwa ku vindu vyake utipake wana mwanalume waona okay so vile pangisika kuti banja lako lila listewisha wa mundu liveke kuendea makola mbira kwa kwa ngana focus na vishi na ma friends waona so ndo kuti iyo msala eti yoda to what awenge to atola ndo mount okay mbanje mkamu kuti mkabanja kwenda kuti waona imwana mbeka vishi namba chira nayi waona msala eti za kuti ule kukhali iyo ati social mnyamata waona ufume pana yuko kaseishi urutebaki kulani pigi waona ile utwali watu 50 ati fish ilipo bara nyingi watu kulisanga wanakazi waona wanakazi wao kusamora ukatole mwanakazi wa mnyaka ukasonga mwanakazi wasonga mwanakazi na kumpasa na kufuma pana kaseishi na usafika kuimba naye kwako ekadaka wafika naye kuimba kwako kula ambao kanaye so noti mwanakazi wa ulevake vile wampitiza navo pake mu so hapo mwana wampitira mwanakazi yule wamfumanga kwa hiyo na kutanga suru wamfumanga na kutanga kuzgoren kombora gwenda ngai wenyanya mwanakazi tukutana kama sangana mbo amtasangana na mwanakazi huyu ine tate mwana na ine so umfume kwa mwanakazi tukutana kala wait chukati mwanakazi wa yule kaona wamtola wizanaye para nyumba pako chumba iwe ndio mpasenga advice utupanga ngande chukati wapo ulike kumuyoiska nduti iwa kwa fuma kumbo yo kurutafu kwa hapo mpasa gogo tumazo tunyanga kwa hivi ngukumbacha hivi ngukumbacha zanza ngati mundu yako kuseishi wakumaya ishokana mfumona ishokana mfumona kwa hapo watu wakarashete zanza ngati wafuma po kuchito wafuma po to ile myako kuseishi wakuru so mbanje okuga chindi chinyake apa munhu mwakazi wa mtokoza naye kuna domphalenge uta kwa ishi ngukumbacha zanza ngati mundu achinenge vina wakumaya mfumwana icho okudana nacho icho kuchikumbacha chifukwa chake mundu babanja wakonati walimikisi ngefumake apo Afrika ka WhatsApp dango wakachiyeke ndo wakalekenda hapo okay waona na Afrika foto kacha pale madama leo na kwa mwanakazi bai ndere para mwanakazi okuma wanumbi wa ufuka ni palile para mwanakazi usoka pa social media no kwa kumbota wesingwa kwa kumba mundu wa right ukumba mwanamume msanyi mwanamume wa huyu ndio perfection kwa para mwanamume wakaenga toka kwa ndere
oro mwanakazi wakwavhindere kopana mwanakazi para mwanakazi notoka woriso kwa social media kuti kwa mchimuhuresha mwanakazi pakutana pa social media kuti kwa muhuresha kuna kuti amuna muvazo kuti zvinhu kutoinge pa WhatsApp pa TikTok vachezge ngina makuchezgera paramba hure ngwemba hure nokuti pakiwe para kuma kuti vaute kuhure kunyati kalaka hure nokuti vonga mai kuti vakauta kuhurera anso ine namoyera za kuti yaine na example wanipasanga iyo chifoti already mundu eti wakuti wandatori wanga kusambizika ngavindu vakuti pake but enya wakusambizika kuchifoti iye wanda kalemu wakangana 100% zero za kuti wanga kusambizika iyo chifoti kaiyo wanda fone tikavi wangambo so chifoti chake nasi nangupasa example yoti ukatora mwanakazi yule wakhala naye so nuti wapitiriza kengi waona chifoti ine nguona vindu vyavisachi kuchitika chifukwa chake mzavishi mkanga ngupanga kuti ndishisha waona mza Cara pombra utora na kusuzu waona mza so leo muchifukwa chake mwanakazi kuona ndi masiku ano si choti ulongosola banja titende makola kundazo kundeuza msanga kuti bwana wasitopiratu unenesi kwa msanga mmodio ndikunaru pachoka kuti wasambizikana nanda the one 7 warongosora pamalala ka nyingwene nawe ndiwerenge munyamukapa ndeso ndifana remote ndine apa kwizengware ndikunyumba okay remote naine kuti ngawajulire kumba wakatore mafrija anga kuti akumanga kunanganangika okay amboyo ndisezge makwani ndikulembele message haona saka nakareba so message okay mwesangani ngerutani mwa kutumla utora mwendena tora uipera unjulire nawe ngojula kakungoja nayo kamzimaika ukuona ngina ndakuvanyani mzimaika naine kupulikana na kete